kare ndabona nawe ashobora kuba adahari umunyamakuru wacu witwa sinamubona yitwa ntabwo namubonye hano ariko kigenda ashobora kuba hari Sava ukora ikinyamakuru cyo J Big Magic yaje kwa amashimisi cyane kuri Sava. Thank you so much my young brother Sava. Okay, umunyamakuru the next one yitwa Rutazunguzwa na wali na ngabasha kuboneka ndomaga umunyamakuru wacu witwa Kado Kakota atamuke. Guys, Papa Legend Muchi, you know, you are the legend of Africa and East Africa with my brother Dr. Sam. Uyu mugabo Faustin ni umunyamakuru mwiza ukora ikinyamakuru cyitwa Imamu 250. Yakoze ibintu byinshi bitandukanye. Ni umunyamakuru ukora inkuru zima kandi zirebana na community ndetse nanone n'inkuru muri rusange. Akaba umunyamakuru wa Papa Legend at the same time y'ikinyamakuru. Mu by'ukuri Faustin yarakoze biba ngombwa ko agomba kuza guhigana. Faustin rero turagushimiye ko wahisemo kuza mu marushanwa. Rugenza umugo mu Gatenga. Rugenza ni umu entertainment, akora inkuru ziri politike, akora inkuru ziri za showbiz, akora live, akora TikTok, kuko umwihariko nta gacika intege. Nta gacika intege Rugenza rwose. Ejo bundi rero bamwibye cyane yigeze acika intege ngo avuge ngo bamwibye cyane ngo birarangiye. Yahise yongera arakomeza. Turagushimira Rugenza mu munyamakuru udacika intege, uri umunyamakuru ukorera community yacu. Thank you, my brother. Aimable is a legend. TikTok, vuba. TikTok ni umunyamakuru mwiza kuva kuri Papa Legend. Urabizi ko ari we wakoreraga Papa Legend, ubu akafite station yiwe yitwa TikTok. By'ukuri TikTok turarorganizinga ibyo kurera industry yacu muri rusange kandi uri umwe mu nkingi z'abantu muri industry. Guys, Aimable, thank you so much. Dufite nguvu, ni umuririmbyi wa gospel, ni umunyamakuru, ni umukinnyi wa filime, ni umuyumbe wa Yesu. Nguvu rwose yarakoze. Amashyi menshi cyane kuri Nguvu umuvandimwe wacu. Nanone kandi dufite nanone kandi umuntu witwa Kado. Uyu mugabo yarakoze cyane, afite potent yiwe yihuta cyane. Vraiment umuyumbe kuva muri Air Force, umukozi w'Imana. Turagushimira ko wabaye. Hari abantu bavuga ngo njyego no umuyumbe ngo ntabwo ajya gukora ibintu. Ariko twebwe cyo kuba ari ikintu gigirira ka community agaciro. Barakoze cyane. Ukinyi mwiza, uri mu content creator mwiza cyane. Dufite Sava, ni umuyange brother wacu ariko utaracitse intege. Yarakoze cyane. Sava akaba n'umuvandimwe wa MCTV Gapamba. So yarakoze cyane no mwe mu legend bakomeye cyane. So Rutazunguzwa aba Kampala nabashe kwitabira ariko nawe n'umukinnyi mwiza wa filime n'umunyamakuru mwiza. Guys, tombe ibintu bigiye